Èirisgeigh, the island of Eriskay. Èirisgeigh. Sawn yn sio, a hannig yn priwnsa, Charloch Edward Stewart tír, yn trisla fichet geniucher, Sheikh Kiachiak Keritsakoig. Bonnie Prince Charlie landed on this island on the 23rd of July, 1745. Sheikh Kiachiak Keritsakoig. 1745. That's 5:45 in the digital age. Ha MacIlleathain muinntir seo if a animal an screen mhór. That's the cinema to you and I, an screen mhór. Uisge-beatha Galore. Whisky Galore. Uisge-beatha Galore. On an Kiachiak causeway, cha an bad smooch and politician na cricken sa churlas. She hit rocks in the channel. Cha na cricken sa churlas. And with such a precious cargo, especially the whiskey, who could resist? Agus a réad na sceáil, according to the story, a réad na sceáil cha bican a horst go tír guniste, agus a roin sa choirsnach. Well, I suppose they deserved a share, didn't they? Ach, ha uli ille an eilean seo. Ha Eich Èirisgeigh, Eriskay Ponies, Eich Èirisgeigh bic agus tahbi agus ha iadsan inishe an gian. She Liam Alistair Kraus genuine ha an loib komen Eichnen eilean, the Island Pony Society, komen Eichnen eilean. Agus stoch gan anig shwe, or via an studio Kutchery Joyce and tref me Gàidhlig. Een seo cimar a háisich komen Eichnen eilean. Soundlich bruidhinn de Èirisgeigh, was sackers down agus dúneile. Maar er zijn grey doelgezag show, doelgezag een helen in een schier, een havelijk, ergens een gommele dalf. Die gaat zo niet ze gaan hecht show. Meester Calum, hem is wanneer een hoorstje. Als een is muntje de Èirisgeigh hebben we geen gaan, ach als een is een hecht hebben we doen je voor dat gaan Èirisgeigh. Als hem is wanneer was een vier. Wie fiesakov gewil een shenachkel gra. In ver ha fata ekenashig je we harish uriken. Well, chaneel shin vier do gunnus en bi ha a chian not a falav, coming or going, a chian not a falav as an eilean sho, or a causeway, causeway, a call Èirisgeigh is uisge-beatha. Charo an an law Charloch Edward Stewart ha and you. I wonder whether it would have made a difference to his story or to that of uisge-beatha. I best get back to the ponies. Ha na hich vike seo, these ponies, na hich vike seo, vi ag dal ian machganeush sa cheolach fat Gàidhlig. For generations, fat Gàidhlig. Galian han hich Gàidhlig, Gàidhlig fatte sa had vi na cheolach. Het an Eich vi seo. Chorrat sa sannig also an hannig de dúine gan eilean a háiseach. Pinneachil sin an mian na hachgalein díag. Hannig de dúine seo dúiseach. Gaberstach a bheit gur na cléhara nachganjar as a gur na cléhara as tá suas an bhéin sa taran gáinú vechi son conlúg son geabhra go sete agus starach a dhís vega tá sias gan chlatach lewa a tá sias gan chlatach sa tá fémin far a chlatach agus gahort suas far a rátalí an a bedata sleit rutan masin. Díadach dhéims dú díanú gus coit as an déitron a bhliana. Díadach déanú cínteach go leat a coint. MacIlleathain, at a fine SpeakGaelic, at a fine Whisky Galore. Weet dat soort van weetje, wat het houden. Seo Eich Óprachnin Eilean, the island workhorse. Eich Óprachnin Eilean, carriage nin crochtjar, the crofter's friend, carriage nin crochtjar. Nach ma gun rootje leersen aan son in gian agus coit as in jay. Unrut nach de gins me geef, tjir moor be kuch kan klechkuch zijn reisig ne gigge. Joy, mi wisje tjekig in isje, gaan et gigge reishi ach, gigge Calum, Shanks pony, gigge Calum.